طلبنا الغنى في المال فوجدناه في القناعة. Biz mal rahatı, baylıktı bu malda deb izleyip dedi. Malda deb biliriz. Maldan baylıkты izleyiverip biz. Baylık tamam deb ne malga жүгүрүп biz. Бирок аны biz kanaat, kaniyetlilikte taptık deydi. Baylık ne deken? Akçanın köptüğünde emez. Bizim çoğun atamızın bir sözü var öyle. Bir kap altının bolsa dağı ikinci kap bolsun dep adam toyboydu. Şunday adam zatı şunday. Biz baylıkты maldan emez, kanaattan izleşiz dedik. Kaniyet degen oşol jaşoonu şükür kılуу. Baya mal dünyada özünün aldığını karap durup, pastı karap durup. Zaten benim butu kolum var eğer maşinamız bulunsun. Falanç adamların butu kolu yok. Falanç adamların dünyaya karaganda men dünyum jakşırak. Oşentip jaşaş kerek. Bayağı öydünüzden üstünde onu karasanız, sizin maşinanız kiçilerek, anın maşinanız çoğurak. Anda dünyada rahat bolboy. Bir baylardı kararız, baylardı karasanız dedi, al dedi dünyada bir özünün üstünde karap жүрөктү al dedi. Balkim baylıkты табыш үчүн бул мал дүйнөнү табыш эмес, балким каниеттүүлүктү табыш керек. Ошол нерсеге шүгүр кылуу. Wa talabna ar-raha fi at-tarwa fawajadna fi qillati al-mal. Дагы айтат, биз дейт рахатты тактап айтканда маза кылып жашоону, жакшы жашоону биз байлыктын көбүндө деп билипбиз, ошодон издей беребиз. Бирок аны кайра набырып fi qillati al-mal, малдын азында таптык дейт рахат жашоону. Malдын көбүндө biz ойлойбуз. Parançı adamın iki etаж үйü olsa, men dagы iki etаж үй салсам, как будто ошо бактылуу болуп кетем деп ойлойсуз. Жок. Же болбосо parançı адам жакшыраак машинасы бар, сизде жок, как будто ошо машинаны алсаңыз, сиз бактылуу болуп кете тургандай элестетесиз да? Жок. Балким бул зат айтып атат, бактылуулук бул малдын көптүгүндө эмес, балким малдын азында. Мал дүйнө көбөйгөн сайын, аны бияка сактайм, буну аяка сактайм, мул акчаны мына жака бизнес кыла берсем, мына мындай кылсам, айтор, ошол нерви, анын ой фикири бош болбойт, ал рахат жашай албайт. А бир адам кедей, колунда анча малы жок, өлбөгдөй жак тирилиги бар. Ал инсандын жашоосу рахат. Чынында жашоо рахаты ошол инсандын. Себеби болду эч бир гам дүйнө жок. Дүйнөнүн гамы жок. Мына ол мындай өп кетти, мына машинамды андай нерсе жок аны. Чыныгы рахат эмне экен? Малдын көптүгүндө эмес, балки малдын азында.